Valencia, Dolorosa Garcia, Abreta Manlutak, Laika Manlutak, Cindy Pineda, Felisa Cauleng, Roger Marites Margarita, Gio Bel Arash, Ashley Isabel Sebastian, Flora Tambalo, Ines Yuson, Antonia Kayanan, Alma Cristina, Ines, Luis Gabriel, Miguel Gomez, JC Drens Tayag, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Hinco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Florencia Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Priscilla Aguilar, Kate Villa, Orit Hofstein, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Clarita Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gosum, Enedina Bituin, Beata Cañonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Telma Rodriguez, Joseph Ferrer, Jesus and Yoli Tayag, Annette Lakindanum, Edjicarl Payumo, Edilberto Gosyoco, Al and Rowena Mercado, Aguas Family, Dolly Alipio, Eleuterio and Sudi Grace Ocampo, Bituin Family, Lori San Antonio, Rita Mendoza, Mark Angelo Mendoza, Francisco Kayanan, Winnie Rose Manangkil, Tin Buwan, Wen Sigiron, Nelson Lansangan, Brigida Lansang, Venus Cruz, Andrew Roque, Argel Bautista, Marino Tasik, Pablo Serrano, Eduardo Rason, Merly Gracias, Ed Gosyoco, Al and Rowena Mercado, Conrado Maglalang Jr., Dan Barrett, Eric and Alex Barrett. Ininamo po kanyan. Alin ako po. Torang galadwa din eh. Paraking kapayapan ding Kaladwadari, Fulgencio, Catalina, Fortunato, Macario, Ernesto Alfonso, Virgilio, Rosita, Federico, Francisco, Milagros, Angelita, Celerina, Francisco, Josefina, Roelio, Edgar, Claire, Franz, Clarita, Pedro, Prasing, Adoracion, Efleda, Paulina, Flora, Feliciana, Prudencio, Rosa, Rodolfo, Jolan, Lucia, Lucy, Pacifico Senior, Pacifico Junior, Estrella, Arsenia, Jose Senior, Adelaida, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Yonila, Heidi, Eustaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Yonila, Heidi, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Celedonio, Gertrudes, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Among Jess Mariano, Lourdes, Eloy, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel Takesi, Nestor, Zenaida, Hilarion, Cristina, Roberto, Ernesto, Jose Kayanan, Pablo, Jose, Lowell, Jerry, Rosita, Allen, Iluminada, Modesto, Agnes, Milagros, Lourdes, Melanio, Agustin, Erlinda, Noel, Ricardo, Mila, Kenneth, John, Benjamin, Dennis, Lorenzo, Perlita, Virginia, Fortunato, Beatriz, Salvador, Wilfredo, Maria Chofila, and Maria Culala, Conrado, Maria Gloria, Melinda, Reynaldo, Piolo Carl, Romeo, Diosdado,
Pio Quinto, Florencia Gloria Soledad, Pedro Julio, Maria Lona Layug, Micaela Antonio, Roberto Sr., Euprasia, Fermina Pedro Marcial, Godofredo Joner Vitug, Aurelia Benjamin, Lourdes Narciso, Santos Romero, Santiago Cayanan, Bonifacio Arnold, Liwin Ling, Faustino Margarita Marlin, Jose Juanita Josephine, Jose Salvadora Juan, Severa Mariano Maria Luz, Luila Chensen Lorenza, Domingo Clarence, Romulo Jr. and Sr., Ursolina, Juanito Virginia Basilio, Nida Edilberto Gloria, Serafin, Maria Mario, Elmer Benjamin, Denise Valentin, Belen, Eloisa Antonio Julio Edilberto, Amelia Macaria, Teresita, Roberto, Ireneo, Rosalina, Julieta, Pedro, Maria Consuelo, Eduardo Valentina, Juanita, Carlito, Juliana, Edmond, Nena, Eloya, Sabrina, Fernando, Apolinaria, Alicia, Gregorio, Margarita, Isidra, Alejo, Gregoria, Prisca, Pedro, at Cornelia Melencia. At ding maldang kaladaking purgatorio, lalo na karitang alanong makaga nakakarelo.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayongan. At kekaan timurin. Kaluguran kong kapatad, taimtim tamo pong manalangin para karenggang kakaluguran, familia, kakilala na mituran COVID. Patuloy tala pong panalangin ding masakit at sana iligtas na katamo at sopa na katamo ng Ginong Diyos alampasan iting pandemya. Pasalamat tamo naman po kang San Juan Bautista na kayang pangamartir pagmasusyan tayo po ngining Domingo. Kaya beda po ring taga San Juan Bautista, pasalamat aking Diyos king paparalayang tao masigasig, matapang, masikan, ipahayag ing mayap a balita ning Ginoo. Tahimik tala pong idawon deting malukang intention anya duwaning pakalulo ning Dios batang maging karapat dapat midawon kaniting banal a misa. Yagkasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayliwang kakulangan. Ulinitay paniga po ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangangelan pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginota mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katasana, king bie, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo, Kristo pakalulu, Kristo pakalolo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Abe-abe tayo pong inimpuryan, ing Ginong Diyos.
Manalangin tamo. O Diyos, aginumi, ibuklat mula ring puso mi, karing kekang amano. Ban, tagkilan mo kami, king kabubusalan daring puso mi. Itiadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen. Mamamasang ibat king libro ning Deuteronomio. Ngeni o memalen ning Israel, nga ng Moises. Pamintuan nyo lang ang ding kautusan, at tuntunan at tuturo ko kaya kayo. Ban kayo mate, at kaya kayo yang abandi, ing labuad a pagkalub na kaya kayo ning Ginoo. Ing Diyos daring kaya kayong pipumpunan. Iyo la daragdagan ni babawasan deti. Pamintuan nyo la sana reting kautusan na ning Ginoong kaya kayong Diyos, asabyan ko kaya kayo. Pamintuan nyo la sanang mitmong katapatan, banakit daring aliwang bansa, ing kabyas na nyo at pamanalastas. Potang damdaman da nala reting kautusan, sabyan da, tunay biya sa iya iting maragula bansa, at ating pamanalastas. Ninumong Diyos na ning isa numang maragula bansa, ing malapit at agad makibat, potang mamaus tamo keya. Bukod mong ing Ginong kaya katamong Diyos, at isa nung maragula bansa, ing ating kautusan at tuntunan, amit mong katuliran, subali ring binggitan kong eni kaya kayo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Taong makatuliran, may aking kekangarapan. 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 Ya itang taong alakang atat sa aking pamibiyebiyeno. Itang karapat dapat, itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dila na king kapanyiran. Taong makatuliran, may aking kekangarapan. Taong makatuliran, may aking kekangarapan. Gagawang makapanasakit king kayang kakaluguran, at magsalitang kalaraman kenupaman. Detang misasakwil king Diyos nalakatulan. Dapat detang king Diyos mamintu at tatakot ilang kayang igagalang. Taong makatuliran, may aking kekangarapan. Taong makatuliran, may aking kekangarapan. Itang mamatubo king kwaltang kayang paparam, at may asuhol laban ka ring taong alang kasalanan. Ing taong mabibye makanyan matatagyo, at maugun kapilanman. Taong makatuliran, may aking kekangarapan. Taong makatuliran, may aking kekangarapan. Taong
makatuliran, yayaking ke kangarapan. Taong makatuliran, yayaking ke kangarapan. Pamamasang ibot, king sulat ng Santiago. Ing sablang mayop at ing sablang ganop akalam, daratang ke katamu, manibat banwa. Babaldug no ke katamu, ning igpa, apanibatan ning sablang sala. Eya biyasang mamaliwa, ni anino naman, ning pamanaliwa, alayo keyo. King sarili ng kaburiyon, beyit na nakatamu, king kapamilatan na ning amanu, ning katutuan, ban itamu ring maging peka mumunang diling bunga, ning sablang keyang lelangan. Tanggapan yu, king mipnong kababanlub, ing amanong tatanam na ning Diyos, karing puso yu, ama kapagligtas ke kayo. Eyu lininlangan, ing sarili yu, nune maging talatupad kayo, king amano na ning Diyos, at emu bukod talapak kiramdam. King arapan na ning Diyos ay igpatamu, ing tunay at dalise relihiyon ya ini. Saupan na la ring ulila at ding mebalu, king karelang kalipitan, at ingatan ing sarili ban midungisan, king dewakan na ning yatong iti. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ingig pa, beit nakatamo, king kapamilatan nga mano ning katutuan. Ban itamo, ring maging peka mo munang diling bunga, ning keyang lelangan. Inginu manatiliya kaya kayungan, At kekaan timorin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Marco. Ligaya keka o Ginoo. Lepitan de Jesus ding pariseo, ampon ding mapilan ay eskriba, amenibatan Jerusalem. Apan sinanda king mapilan karing kayang alagad, mamangan lang menos gamat. Ing buri ng sabyan niti, menos gamat, antimo ing pamanos at tuturuda ding pariseo. Uling tutukyan daring pariseo at antimo rin king keraklan karing Hudyo. Ing turo at ing gabda karing karelang pipumpunan. Mangan hanggang menos gamat hanggang siko. At era naman apangan ing nanuman mesali king palengki nung era pamu inos iti. At dakalapang aliwang tuntunan ating gabda, halimbawa ing makatud apamanos karing tasa, kuran, kalderong tansu, at ing karelang pagkeran. Uli na niti, kitang dakang Jesus ding pariseo ang panding eskriba. Bakit sa salangsanganda ring alagad mo,
ing turo daring kakatamong pipumpunan, mamangan lang menos gamat. Nga nang mikibat Jesus karela, tinod ing ula ning propeta Isaiah tungkol kaya kayo, magbanal-banalan kayo, antimo ing sinabi na, ding taong areti nga naning Diyos, parang alanda ko karing labida. Dapat marayula kanako ring puso ra. Alang kabaldugan ing kako pamanyambara, uling ding kautusan agawang tao, tuturudala antimowaring deti ibatla king Dios. At sinabi ng Jesus karing kekaldan, lileleyo ing kautusan ng Diyos at tutuparan nyo ing kautusan daring tao. Inaus na lang pasibayong Jesus ding dakal ataw at nga nakarela, ikayongan, makirandam ko kanako at tingiran niyo. Aliwa ing lulub king asbuk ning tao, ing makarinat kaya, nune itang lulwal king asbuk na. Uling ketang manibatan king puso na, karin magmula ing marok akay sipan, at yang mitutulak kaya, bandapat karing bage marawak. Pamanako, pamakamate, pangipangalugod, kasakiman, at pamanyapat king miyayaliwang bage matulid. Ing pamamirait, ing manawang, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamangmangan. Ing sablang karoka na iti, manibatan king puso ning tao, at iya ing makarinat kaya. Kapatad, ing maya pabalita, ing kakatamo kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pagat panapon po kaya kayongan. Kumusta ko po? Maya mo naman po. Umunan dili, dakalas salamat po at maya po oras karing kaparokyata mo, ibat king San Juan Bautista. Bala mo po at sula full force, den kaya nakan, den karalang CPC, para ganakan at pagmasusyan ing pangmartir ning karalang patulunan i San Juan Bautista, ngini pong Aldong IT. Kadua po, buri ko pong time-tim lang panalangin. Panalangin niyo pong mayap, denggang masakit COVID, denggang mituran kaniting pandemya, renggang magkasakit at masakit, pawulinin niting virus. Bali po, nandin natin kung pigmisa, kikiyak lang ang familia na, edabalo, bigla niyang mete, kay ba't may hakit kayong COVID, man po pwedeng iti pa ing kabawong, man pwedeng buklat, agad-agad kailangan ding ilibing, binindisyonan ko niya mo ketang pasbul, hanggang ako medyo mimiwas ko po kabang bibindisyonan ke. Pero makalunos na po, makalunos tamuan, itamong mituturan kaniting COVID. So sana po magingat kayo at panalangin tayo po ing balang metong at metong kiyakatamo. Balang mo po akmayang akma ing ebanghelyo ngeni, hinggil keng pamanos gamat. At andanan ko po anyang atyo ko pa seminaryo. At in metong pari, tinuro kaya kami para mag-Zen meditation. Makanano lang manalangin at mag-meditate, deng inchik, kalupa ng Confucius, Taoist, deng Zen meditation kano. So lukluk keng tahimik, kay gagalo, banayad mangis na awang malalam, kay ba't pidaw panlaring gamat makanyan, dening aduang daliri, mikitla, tandaning alanganggang
Panahon, makanyan kay gamat, bisa ko pong makyapos, makanyan. Kay ba't magsalita kami mong metong nga syllabus? Aum, 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 aum. Makanyan mo po kanoing Zen meditation hanggang anyang dininaneng lyrics itang panalangin nga na I have two hands, the left and the right, hold them up high so clean and bright, clap them softly, 1, 2, 3, clean little hands are good to see. Kini pong ebanghelyo tamo. Dening pariseyo, ang porening eskriba, inatudala ring alagad na ning Ginoo, pegsistidala nga raking Ginoo. O ba't ding alagad mo? Latutupad keng kaugalyan at kautusan at tradisyon tamo. Mahabangan lang menos gamat. Medyo mimwaya po yung ginukit ang pakibat na nga nakarela. Ikayon tinudyapin Propeta Isaias tungkol kay kayo. Hipokrita kayo. Sasamban niya yung ginu, karing labiyo, pero in pusuyo, marayuya king Diyos. Angga kayo mong lip service. Impusuyo, marayuya, kingibba. Naning amanwanan ng Ginoo. At andanan ko po niyang mga lati kami, mamiyalong kay pakingdalan. Metong batas, tiro ng tatang mike kami wapinini. Manos kong gamat, istong bat ko kilwal, bayo mangan. Ita po yung batas na, at alang makalabag kanita. So, kay batning memyalong, alapang computer kanita, keng dalan ke pa mamyalong, natural kabalik mi, manuling ke kuku hanggang singit. Anya, gusto itang batas ng tatang ko, manos gamat bayumangan. So, yung gawa ng koya ko kanita, wasanay gamat, ikitang metong kong koya, itang metong kong koya, wasanay gamat yatsiko, wasanay gamat iwalina, yatsiko metong, wasana ko gamat, then, walo kami po. Hanggang may panos kay gamat at potang lukluk na kay king lamesa, malinis na kengan gamat. Ay istumengan kang marinata gamat, sigurado kang mapukpok daliri. Yan, balumia po ing batasayta. Anyang may mag-aral na kami, aliwane batas itatang ko. Nasasabyan manos ko gamat. Ing batas ng tatang ko niya mag-aral kami, alakong anak mapanako. Eko kukwa king eyu gamit. Alang manako. So ito po yung batas na. Istong minuli ko kanita, magdala kong lapis, na balo ng tatang ko naneman seli, aro mituran ko. Kandutana ko susu. At ibili hanggang kung umamin no kay bating lapis ko. Sabihan ko kay tayo po kaklase ko. Tatal na kakandutan ako susu. Hanggat kay subli ing lapis keng kaklase ko. Hanggang dil ko ngasin nga ng tatang ko. Edo ko pakanan pena ko. Witing batas ng tatang ko. Anyang may magbayin tao na kami, pondala gariachi ko. Aliwane batas itatang ko. Ano parati kaya kami? Biyasa ko sang makipal karine. Yakbalo na no talagang kabaldugan na ning makipal karine. Biyasa kong makyabe, biyasa kong makiutos karing aliwan tao. Pero sabi na, biyasa kong makipal karine. Bakit? Uling istong may makyasawa kayo nga na. Kuburing susublid ako kanako, ring katuwangan niyo. So, biyasa kong makipal karine. Anyang
May graduate na ako pong college, loob ko kayong seminaryo. Itatangko mo, yang menatad ka na ako. Dadala na yung gamit ko, kay ba't inayos miya yung kwarto ko. At metong iya panabilin, itatangko. Nga na, o itong, biyasa ka sanang mamawos king Diyos. Parati kang mamawos king Diyos. Deta po ring apat na batas, abalo ko kang tatangko. Paano walang ko? Bala mo, grade la po. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Magilang malalam kabang tutuwa kami. Magilang mas makabaldugan kabang susulong ke kimbie. Yung Ginoo, mimwaya ka ring pariseyo, uling bala mo, manibat kanita ang gaman ngeni, eno minasenso. Ang gala pa rin keng batas grade 1, pamanos gamat. Bala mo eno meging malalam, bala mo eno linawak, bala mo eno sinulong. Ang gana lang batas na ning grade 1, hinggil mo king pamanos gamat. Eno meging malalam. Yang kainis na ning ginukarela ito. Ita mo man po na yung kain makanyan, eta susulong. Eta daragul, balata mo impamanalangin, pamagrosaryo mo. Kaya po mamaro ka ng pamagrosaryo. Hanggang ako po, nembenging ako may patudod, talan kayong rosaryo ko, magrosaryo ko. Na yung magmanayo ko akong dili, magrosaryo ko. Pero bala mo sasabihan na, ko may graduate kayong rosaryo, at inaliwang panalangin. Kalupanay naman nita, pwede kong manalangin tahimik kay nga pong Ginoo. Pwede yung pag-aralan ing panalangin, susuyo ka at sasawp ka, karing pakakalulong kapatid mo. Pwede kang tahimik lukluk, arapan ning Santissimo, at karin tahimik kang palto king Dios. Atin miyaliwang grado ning panalangin. Yung pagkalungkutanan ning Dios, potang eta na susulong ang gata na king pamanos gamat. Uling din pariseyo, may tatakpo karela, may dikit la, may barala, kaya mong utos ng pamanos gamat, ang gano'n ka rin ng pamanos gamat, nanulang wasan danom dening kaldero, dening tas, ang gala ka rin. May biyasang gawang malalam, ing kasalpantayanan dia. Amen? Amen. Yan ipuburi keng lon pasibay ng Ebanghelyo. Tayo mamaro ka ng pamanos gamat. Nano talaga ing paganakanan ng Ginoo kaya katamo. Ado mo pong bagay. Mumuna ini. Anya pong mag-aral tamo nung atatandaanan niyo. Paratidang sasabihan ding mestra tamo. Cleanliness is next to godliness. Ing kalinisan kanu, tutukiya king panga makadiyos. Istong malinis ka, maginang mayan, ing magikang makadiyos. Anya mumunang bahagi ng klase kanita, lantad yoring gamat yung keng desk, lumakading mestra magdalayang ruler, detang marina tagamat, mapukpukla gamat. Cleanliness is next to godliness. Minsan nating metong tao, manalangin niya king Diyos, nga nakingapong Ginoo. Ginoo, temo ko pasyalan keni bale, bamong akit ing sitwasyon ko. Uling time-tim yang manalangin, pigbigyane ning Diyos. Anyan din tangya ing Diyos kimbalena, linubya kimbalena nining tao, may biglaya ing Ginoo. At ne karinat ing bale. Kalat la, reng luklukan, may nga pal ingalikabok, talagang at ne karinat ing balena. Medyo meririya ing Ginoo nga na, ay, o ba't makanyan niya ing balemo, balamo, eme, lilinisan. May kibati yung tao na kapag maragul nga na, Ginoo, aliwari, ing pilubluban, yang lalon mo, aliwa ing panwal nga na. May liya ing Ginoo, at nga nang may kibat ng Ginoo, nung eme, balong linisan ing balemo. Magtaka ko, nung makananumeng lilinisan ing
pilub-luban mo. Nung eme balong linisan ing kilwal mo, pagtaka ko, makananumeng lilinisan ing keng puso mo. Cleanliness is next to godliness. At tandaanan ko po, karenggang parokyang penibatan ko. May pangatlo ko na yung parokya ning full-time, may kayadwa kong parokyang panakabusbus ko mo keng paring masakit. So, king kalwat ko na pong pari, may kalima ko pang parokya. Kaya ko balo ng swerte ko, renggang parokyang darasan ko, at no karinat. Nung atatandaanan niyo po, minunang diling gewata mo, anyang karas ko keti betis, inaus ko ang denggang barangay, renggang council, renggang memaryo, maglinis tang pisamban nga ko. At inayos tayo po, ditak-ditak impisamban. Hanggaman ngayon abe daring dalakitan, iba lang kaya ako, maglinis kayo po patuloy, kening parokyata mo. Bakit? Isipan ko po nung buriyang maayos yung baleyo, dapat makanyan niya naman yung bale na ningapong Ginoo. Uling keng baleng ay ti, karintaya akakatab mo ing Diyos, karintala kakasal ding anak tamo, kenitala bibinyagan ding anak tamo. Emo natural, dapat maayos siya at malinis. At tandaanan kayo po yung metong US Navy Admiral, anya mag-retire, magsalita ya kareng sailors na nga na. Anyang sailor ko pang kalupayo, ing mumunang utos da kaya kami nga na. Katalakad mi, kagising mi, kay ba't ming menalangin, ing mumunang dapat gawan mi, linisan miya, ing pagkeran mi. Ayusan miya ing kobre kama, ituklip lang masalese ring ulas, ikanalang masalese ring ulunan. Iting mumunadang pagawa kaya kami. Kagising miningabak, mumunang dilinggawan, ayusan ing kaya kaming pipagkeran. At ikit ko, uling aayos ko na yung pagkeran ko, mas kinanong paobrada ka na ako itang patingapon, agyo kong gawan. At kay ba't kong megobrang patingapon, balo ko atin kong malinis, masalese, pagkeran, pwede kong pipagpainawan. Amen. Cleanliness is next to godliness. Kadwa po, kalinuan tayo pa mo po ang ebanghelyo. Burida kong osan pansin ketang dalita pakibat. Nyagatan ko rin kwar, talakad lang kantadeng masikan yung dalita pakibat. Yung dalita pakibat, iba't ya po karing salmo. Palagay ko self-explanatory po. Pakiramdaman niya. Nga na. Nino ing karapat dapat marap, lungob, at manuknangan king bale na ning Ginoo. Nino ing dapat manuknangan king bale ning Ginoo. Ya itang taong alang atat sa king pamibiyebiyena. Itang darapat king katuliran. Itang parating magsalitang katutuan at gagamit king dilana king kapanyiran. Palagi ko po ay intindihan tayo. Mag-focus tamo mo. Nino'y dapat lungob kimbalenan ng Ginoo, itang parating magsalitang katutuan at gagamit king dilana king kapanyiran daring aliwang tao. At tandaanan ko po anyang bayo-bayo kumpari, balang kay tanggap kong sulat keng US Embassy, keng consul, sulatanan da ko. Kutang damo, husto ba ing sasabyanan ng taong ay ne? Talaga bang may bait ya king petsang makanyan? Talaga bang pengari na ring makanyan? At ing katutuan, ing report na ning taong ay ning mag-apply US visa. Hanggang po ngayon tatanggap kayong makanyan sulat. Magtaka ko nga ako. Taksya pura ring Amerikano nga rin
Tenala sumulat kang NSO, at yung aning record ka rin, patutuan da, nung gusto ing sasabihan ng tao ini, tenala mangutang ka rin king NSO, o ti kaming guguluan na. Anya pong minsan kitnan kay Idines, ini sekretary na, sekretary tamo nga na, amo nga na. Kaya katamo na susulat deng US Embassy, huling balo da, king NSO, mayan lang doktoran ding papelis ka rin. Bisa kang birth certificate, munta ka King Peters, Angeles, Manicuaca. Bisa kang diploma, UST, UE, FEU, munta ka Avenida, gawada kang diploma ka rin. Pero maniwala yung US Embassy, deng libro ta keng pisamban, kapilanman, eta maglaram karene. Tutula, uling bale nakata ning Ginoo. Anya itamong kukot nanda. Eta bitasang maglaram, puro katutuan ing makasulat kareng libro. Anya nung papalit ing lagyo, maski metong munggulis, ay katakot-takot a proseso ing dalanan niyo po. Minya kabud basta pwedeng buran at palitan niya. Uling puro katutuan ing manibatan kaya kami. Amen? Amen. Atin ko pong tauling kutang. Makanano mo kanong balong maglaramya, ipanis, iharis, ampoy dukis. Makanano mong balong maglaramla, ripanis, diharis, ampoy dukis. Simple mo. Basta't ginalola ring labida, maglaramla. Amen. Talakad po. At ipasyaging kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Dios, sigpang mayupayang tuto, binalang king banwatiato, at kang Yesu Kristo nga anak ng bugto nga ginuta mo, pengaglik mo paya ng banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, pinipaya ka ring mete, king katlongaldo, sinubleyang mebye, pepaitas siya banwo, makaluklok mananing Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mokum ka ring mabiyam pong mga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makbing santos, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miyeding mete, at king be alananga. Amen. Malugod tala pong itaon, deng panalangin tamo king Diyos, nga tamong maus kaya, Ginoo, parati keng maging malapit kaya kami. Parati kang maging malapit kaya kami. Itangan po. Ginoo, parati kang malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit ya keng kayang iglesia, pamanatilyane sana tapat ken tradisyon ning kasalpantayanan, hausad keng alang patanat a pamagbayo, agpang keng ebanghelyo at ilisyane keng pamangawat kareng lilipas sa tradisyon ning tao, manalangin ta keng Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit ya keng katang bansa, bandeng batas at tuntunan tamo, maging makaturiran la, para kareng sabla at magdalang kapayapan, pamisan metong kaunlaran kareng katang memalen, manalangin takeng Ginoo. Ginoo, parati kang malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit ya kareng mibalo, kareng ulila at kareng sablang mangailangan, ban iyarap no rem puso reng sablang sasalpantaya, king pamikiramdam king amano nin Diyos at saupa nala, manalangin takeng Ginoo. Ginoo, parati kang malapit kay kami.
Baning Ginoo maging malapit ya kay katamu, keti at karenganggang kapamisanan Kristiyano. Sa upana katasanang sumuyo kaya king kabilugan tampuso at emo kapamilatan, kabilugan tampuso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kang malapit kay kami. Bendisyonan sana rin kapatid namong mag-wedding anniversary, Julie Ampoy Monico Salonga. Para po ka rin kapatid namong mag-birthday, Joy Maglalang, Jenna Dimaun, Pablo Ignacio, Jonel Mateo, Kovi Justin Vitug, Maria Clesilda Giao, Kat Sahagun, Benjamin Evangelista, Rodolfo Gozum, Fritzy Lopez, Josefina Fontanos, Conrad Giao Jr., Renalyn Malyari, Ampoy Susan Evangelista. Para po karinggang masakit pauli na ning COVID, lalong-lalo na king Barangay San Juan, Rogelio San Diego, Kate Dizon. Para po king Kapayapanda, ring Caladwara, Ribriggs Mariano, Arlene Tolentino, Crescente Bautista. At para po karinggang king Barangay San Juan Bautista, ding karelang Kayanakan, ding karelang CPC, at dinggang Memario. At para kaya katamuan pong makatipon ngayon ni Keti, para karing familia tamo, ding intention tamo, malugod lang idawon king Dios ay patamo. O Diyos ay pami, papanitilyan mo keng tapat at tutu keka kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Baba
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning Ginoy, ting dawon karinggamat mo, kikapuri at ikaligaya ng keng lagyo, ning kekatang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, mananunasan ng iting banala daon, iatad na kaya kami, ing kaya kang kasaplalan at kapatawaran, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kekanti mo isipan rin. niya at luguran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginota mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matuloy ding pasalamatan da kamparati o iba kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Ang yampig taksilan naka ning meto ketawan, sindu mo ing kaya kang pamanlugod, ikay minya kaganapan, king kaya kaming kakulangan. Ika mo naman, ing mitubod, king magligtas karing sabla. Ulinita, kambeda ring sablang kording angeles, daralit ming kaya kaligaya, at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinape ampong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo, ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batnaning hapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako.
Gaganakan tayo pong ining Ginoo anya matulatang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kekang dulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinwan ng karing anak mo, adwan ming ingatan mula, ding kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, po ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagub ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karing amano, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Misamban yaing lagyu mo, datang ke kami ing kayaryan mo, mi pamitwaning loob mo, ket isulip ang tipan mo, mi pamitwan yaing loob mo, ing kakanan mi king Aldo, biemu ke kami king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami keka, antiing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke paisawul king tukso nune ikabos king maron. Ikabos mo kami o Ginoo sablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekam pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, at ing ligayo manggaman king alananggo. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo.
Hemo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kay iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, banggaman kingalangang Amen. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kay Kantimore. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan po. Peace be with you. Ilang kayo? 5. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampan tanggap kay ka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan, mumunandili po hinggil keng sementeryo, lalong-lalo na ngining dakal tamo lilibing. Pabalo ko po na ganang transaksyon, ganang pisasabian, ganang kutang hinggil keng sementeryo, dapat pong dumalan king opisina. Keni mo king opisina in transaction an pong nanuman pisasabian or pamamayad. Nung atin ko pong kutang niya ikong nito sunglaw, ya po yung kakatamong cemetery manager, kay bat kang keng sepulturero tamo po Imeng David. Ila mong aduang pwede yung pikotnanan, kay bat yung mengutang keniking opisina. Nung bisa ko pong kumang aliwang magobra para panchunyo or nano, ila pa mo pong pakisabi nyo rening adwa. I-brother Nito Sunglaw, ampoy Meng David, yung kakatamong sepulturero. Okay? Kay ba't po, keng September 3, first Friday, alata na pong misang abak, metong niya mo ing misa tamo, 5:30 ninggat panapon. September 4, first Saturday, at inta pong misang abak, alas 6 ning abak, para keng malugutang Birhen Maria. September 1, ngayon pong daratang Miyerkules, makabuklat niya po ing opisina tamo, maski gat panapon. So, regular office hours tana, September 1, alas 8 hanggang alas 12, alas 2 hanggang alas 5, ninggat panapon. Kay ba't mag-umpisa mo rin September 1, maganap na po ing novenaryo ng San Nicolas, anting pamagsadya king daratang ng fiesta. Dapat iting novena pong misa, maganap yamo po keti kimpisamban, kabang epa normal ing sitwasyon. Okay? So, September 1 to 10 po ing karelang kapag masusyan kang San Nicolas. Pasalamatan ko po, didinan maya poras, denggang baryo ning San Juan Bautista, kimpa magmasusida king kaduwadang fiesta ngening Domingong IT. Kaybat kapanyawsan po karing kapatad tamong kakasal i Alain Angelo Laking Danum, kasalya kang Venice Guanlao ning San Agustin, ken pong October 9 ing karelang kasal. Deta mo po, dakal salamat kaya kaingan. Talakad tapo para kintauling panalangin, at para po karing anak tamo, at karing sablang intention tamo. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, ngindoning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ng kamatayan ni Amen. San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po ing simplita mong assignment, kening parumingo, alang at bawal maglaram. Mong ining parumingo, pati po ken tutuking Domingo, pati ken tutuking bulan, pati po buong banwa hanggang tutuki, bawal ing maglaram. Okay? Ing Ginoo manatili kaya kayongan, At kay kantimore. bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo midawone, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos. Maya pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po. Amen.
la la